desajida demedu inuma begotu mige kurige darustoga alanu kurege swabani sajida Quran gota sajidaga kiya dhikruta emawduwa sajida kurma fahunga den namaduge den oy rukuna ki desajida demedu inu emma komme rakaate gaves defahar sajida kuranche emma furtama sajide fahuga teduwe inna inuma alorme mikeni desajida demedu inume fiqhi gotum mikeni al julus bayna sajidataini migota oru sajidan teduwa irugabes takbiru kiyum ay namaduge wajib to tereng himene kame namaduge rukunum ane rukuna diumattaka kiya takbira ruku'an teduwa iruga sami Allahu liman hamida kiyuma mi namaduge wajibat tawge tereng himene kanka al bukhari ga riwaya gembe abu hurairah radhiyallahu anhu ga rihum ekadefan vidalu fabe ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه نبي صلى الله عليه وسلم نماز سجد قربا هندوغا تكبير vidaloe adi sajidan teduwe wada gannama hinduga ves takbir vidaloe vima mi rukunum ane rukuna badalumuga mikiya takbir kiyumaki wajibe adi gastuga e takbir nukiyumaki namadu batil wanakama handan netigen namaduge wajibe duwejjanama khushu sajida jewmu namaz sahawana ekamako rukuna nukure vivanama khushu sajida ekane jahagene nufudena sajidan teduwa hindu den ufudalu men nuwe ekamane ki o sajidaga hoifa den teduwa iruga desajida demedu inumasha adi devana raka fiyawa teduwa tedumuga devana rakata teduwane attahiyatu kiyuma fawga ekota teduwa hinduga menuvi angu fulalu menuwe vima sajidan teduwa hinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam takbir kiyuwa hin vidalwa hinduga ain ufullama nulawwa kamuga ariba vekembe dengoti desajida demeduga innane goy namaduga fahu attahiyatu fiyama egamane ki furtama tahiyata adi desajida demedu inuma ishinde inna komme inume gavas innane mifaden ei watu fatila babwagen fatila matiga inna inu mikotan inumuga watuga fa bimmatiga jassa e jassafa watu fatila babwagen inuma mikiyani iftirasha inumen iftirash ka maana ki feturu nota jassalo em watu fatila bimmati jassa e fatila ge matiga inna inuma iftirashan inume mikiyani kanatu fa mikotan inne inumuga kanatu fa kanatun edimalun faage tila kola bet mafauga mikotan inna inumuga falamaskanda adi kashamati kola bet makanula innane ehem midennevi bay faharu khasakon umurun hadu kodinna hashakandu hikekon tibe miyun Quran kewumugas watu fatila matiga ishindagen inna inumuga kanatu fa kolaj igen tiben barafasya ehem tibene waragina fara ega maana ki watu fatila ga indefa kanatu ge falamas ganda adi kaku ufudala gen kolang inna inu ekamaku iftirashan inu maki watu fatila matiga inde kanatu fa ga ya dimadum fatila neri kana kuladanawa mimbaraka kanatu fatidage ingilitoge bandufu ingilitoge kolennu ingilitoge bandufu bimmatiga
viddasa gibleyadi mala behetum ehmema eki mihunna kuladanawane eki mimbara kanatu fatilage ingilita bimmatiga emiyaka kuladana vegemwa mimbaraka viddun egamanaki boda viddalam faseme rangala vidda gibleya bagota fatilage ingilita bahattagen iftirashan inna ehmema watu fatilage matiga kanatun ena neri efatila kola bandagen inna inuma iftirashan inume mikiyeni kurin danne fadan fahuttahiyatu fiyawa namaduga innani inna migota iftirashan innani fahuttahiyatu fiyawa hen komme inume gans fahuttahiyatuga innani tawarrukan inume mibunani araboga emiyege warakwe matiga inna inuma ay tawarrukan inumaki kanatu fatila kolabbatta vaatuge fatila kanatuge kashimacha falamasganda demetallage ishidegen inna inu hemima iftirashan inna hinduga fatilage matiga inna ekamaku tawarrukan inna hinduga vaatuge fatila kanatuge kashimacha falamasganda demetuga baapwagen inna hemima alonmen fahu attahiyatan inna inuma arai boga mikiyani tawarrukan inume medu attahiyatan inna gotan mikiyani iftirashan inume al bukhari ka riwayegen be umar gefanu ge khafa darikadun abdullah umar gefanu ge doshi firiyan darikadun nabes nandege meni abdullah hema abdullah bun umar war ginafarti bevlon adosane ibn umar ekiyad ibn umar kiwe sahabiye umar radiyallahu anhu dari doshi darikadu abdullah ibn umar mi vidaloni timan ekalefan gairon riwamage me anna kana yara abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yatarabba fi as-salati idha jalasa ibn umar nota umar gefanu ge dori darikadun abdullah ge darikadun mi vidaloni timanne fen deke wada gati me ibn umar radiyallahu anhu be ekalefanu ge bappa fulu namaduga defa wakkoggen innawata defa wakkoggen inumaki demme midane fadan iftirasha nota tafarrukan inuman alonu miskitu ga amuko darusto gas tiben defa mi huraswane inna inuma mikene defa wakkoggen inume yatarabba age mane ki defa wakkoggen inu den umar abdullah ibn umar ge darikadum vidaloni timam ves efadan nawaduga amal kurime ehindu ibn umar radiyallahu anhuma ekan timanne nahi kurama vidaluwiye innama sunnatu salati an tansiba rijlakal yumna wa tathni al yusra namaduga sunna vegemwani wat kanatuge fatila kolabanda vaatuge fatila baafwagen innasha ebai iftirashan inume ehindu mi abdullah vidaloni kalege faanu defa vekkuraben innawatan fenigenne timam efadan amal kurin ehindu ibn umar radiyallahu anhuma vidaloni inna rijlayya la tahmilani timange defa matiga inumat timanna kuladana vegenelwe ei umur fulun doshivum ge sababu e defa iftirashan inna gotaf baapwagen innan timan ka defana kuladana vegen nuative defa vakkuravage minnavane ni zamanu gana balonu mem faseha kama ko gondi gaya adi enum wasidat bes mi benu kurani namaduga kaku jassa nota fatida jassan uzur verivamio hemma mitaga ibn umar radiyallahu anhuma mi vidalawani namaduga defa wakkoggen inumme nune sunna vegemani iftirashan inume sunna gotakin adi ebai al imam muslim riwa korama fa aisha radiyallahu anha vidalwe kana yaftarishu rijlahu al yusra wa yansibu rijlahu al yumna wa tufa fatru man mikani yaftarish
iftirashan inume mikene vaatu fa faturuvama kanatu fatila kola jassa wagenne na fatila kola patta wagenne namiya sallallahu alaihi wasallam namaduga innavane hame fadan ibn umar radiyallahu anhu ma garu ribab ke min sunnati salat an tansib al khadam al junna واستقباله بأصابع القبلة والجلوس على اليسرى namaduga sunna vegemmani kanatuge fage tila kolapatta fatilage ingilita bimmatiga gible fane vidda fa bettana heme gible dimala fage kanatu fage tilage ingilita battamani wal julus ala al yusra adi waatu fatila matiga enume sunna vegemmani mi amukon namaduga inna enum ei iftirashan enum fahottiyatu ganama tawarrukan enum ekama alonu terega alonu men amukon no inna gote adi egota namaduga indejjanama goskama be fuluna iwa goten eboin ekam sunnatun sabitwa gote ei iqa'u koggen enum iqa'u aki ei defage tila jassafa kolabbeettum heme defatila matiga inna enuma mikene iqaa kon enume mives namaduga nabiya sallallahu alaihi wasallam desajida demeduga inne bi gote hemma al imam muslim ga riwam vegembe ibn abbas radiyallahu anhuma ga rehuga الإقعاء القدمين أبي دفاع تلا كولجسا تلامتي دفاع تلامتيغا فناب متيغا إنه هي يغتان إنما بدو سوال قرآن هندوغا بدالوه هي السنة أي سنتك فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم tabi bekadon ibn abbas radhiyallahu anhu ma garuga vidalan egota defatila kolabatta defatila ge funnabuge hisabuga ishidegen inumaki ei fayavvar baru qur'ane kamake ehendu vidaloni ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnateke emmi ma mear degoi mi bayan koddebuni desajida demeduga inna ei iftirashan inuma iqa'u koggen inuma ki kurin denne fada defa jassafa defatila bimmatiga viddagen defatila matiga inna inu mi amukon alonu menge terega egotan namaduga mi amadu nukura gotugin be fulna imane ge rangalu nune namaduga desajida demeduge inun nahi korabegen ba gottawteren kurin denne fadan kuladanawagen ba meha defa wakkoge namaduga enumake huddaka menno bali haleke sabamu efadan enumake manaka menno hama efadan defa tila defalin nere emiyage fukolo bimmatiga jassagen inum huddawegen nuwe egamanake iqaakon enumake defa tila viddafa fatila matiga enu defa tila dekolo nere ena rangala bimmatiga havajegen egotan inna enumake wes ay sunnata khilaf gote den alonu balalane migotan inna inumuga aipavani kihinetto desajita demadu inumuga de bavani falamas ganduge matiga adi deatuge ingilita damadu mafau kari kolla fa falamas ganduge matiga bevun sunna vegembe hame fadan de kakumatiga bevum ves hudda vegembe mi degotam ves nabiya sallallahu alaihi wasallam namaduga amal kurawwa fave hemi madai falamas kandun kaku feshe hisabuga bevies falamas kanduge matiga bevies ennaga ei namaduga desajida demeduga ai bafan oi gotaki efoga lobetakhun den alonu balalani desajida demedu inde kiya zikurtoge mancha desajida demedu inde kiya zikurta rivabe gembe bas sahabi dan kana yaqudu bayna as-sajdatayn desajida demedu inde iture galega faano vidalwani rabbi ighfirli ayye
itura kalahan vidalo du'a ke hame fadang ibn abbas radhiyallahu anhu ma garon riwan vekembe desajida demedu innawa duka nabiy sallallahu alaihi wasallam allahumma ighfir li warhamni wa'afini wahdini warzuqni mifadam vidalo kama اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارفعني alondu hamati befun taka mitaga taalimu diyana ge evana ba hodagen taalimu diyana ga alondu men das kofawa ge belin ay rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni mi ibaratuga miba huriha kalimatake hadith tawga desajida demeduga kiyumaka warid fawa sa hadith nafana ehni mi noom bay dua tawga ebahori wa'afini wa'fani ekam namaduga wa'afini wa'fani vidalwi kamaka evves hadisa ko ngalonda fene hadis fattoga ma ibarat ngalondu dannawal dena egatum banaruga ibn majah ga hadis fattoga ibn abbas radhiyallahu anhuma vidalu fawe nabiy sallallahu alaihi wasallam damu namaduga desajida demedu innawaduga vidaloni rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni mifadan damu namaduga vidaluwe amuko miskituga kurave namadu fure damu namadu nabiy sallallahu alaihi wasallam dhikru kurafun gina wagutu heda kurafa adi damu namaduga wajjahutu ves war diguko vidalu adi desajida demeduga innawa vidalu ibarat ves digu kurevi musnad ahmad ge hadis watuga riwayegemme nabiy sallallahu alaihi wasallam ge namadu sifa kurava mungas desajida demedu innawa mifadan vidalu kama rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini hemima mi imam ahmad ke hadis fatuga miwa ibaratuga mi taalimu diyana ga dennamun ibaratuga kina bayatan e bohori e tartibun netekkamaku e imam ahmad riwa qurbani rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini sunan abu dawud ga ibn abbas radhiyallahu anhu ma garun riwa begemme desajida demedu vidalu fawani allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni mi huriya riwayat ballama huriya sahha riwayat ekkurava huriya sahha riwayat ekgama mi kalimata etten korava al albani rahimahullah vidaloni nabiy sallallahu alaihi wasallam desajida demeduga vidalu fawani rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni hembima mi huriya riwayat ka ibarat ekkurima annago adi bayfahara vidalu rabbi ighfirli ekanemas diguko vidalu fawani reganduge namaduge bahe damu namaduge hembima taalimu diyana galonna daswefawa alon mes farita kama ko mikiya rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini kiya ke daswe uttas e tartibun hadis fultoga e huriya lafsuta desajida demedu nabiy sallallahu alaihi wasallam vidalu fenlay mi talim diyana adi linu namada gule fiqhu fettoga huri ibarat mihiri danna bekane belnawaf em befulok sual korapum fana tividaloni talim diyana ga eggen nubai heye alonu mitaga nudannan taalimu diyana ga nubai ko den sual koron hemme jana memme rangalo gotaki ko bae emme rangalo gotaki sah hadis takun nabiy sallallahu alaihi wasallam vidana fa ibarat alon men das ko gen kiyo hemme ma nabiy sallallahu alaihi wasallam namaduga rabbi ighfirli nota rabbi ighfirli warhamni fadan kiyo vikama emme sah hadis khakam gawa sahih muslim sahih bukhari ka riwayat gembe adi ege iturum rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini mifadan biswidalu fame ekamako alonu denne vivake ki taalimu diyana galonu men daskuri huriha ibaratan elafdun
evves hadisakum fennak kanneten bay fara mi duatan ehen miya evvattaru ekam eki maqam tawga vidalfa duata fa asfa wative e duatakum ibarataka masuni wegen figu fettawga asa hurun ekachigende ene sahih muslim ga alonda fenigen dia mihako islam vejjenama nabiya sallallahu alaihi wasallam kiuman amru kuravi dua fulutawterege hemene rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini adi hadis kurave e ibarat ki dunya akhirat ge huriha heo kame e ibarat ga ekulege ma dua te kam kai namatu ga kiya devi dua adi minun dua to ga ves desajida demetu ga mikia ibarat ka effada ibarat ke waritu ke naswabu ekamaku emme molu ituru egemba gotaki namatuge emme khudi tafsil tavve sahabin unganna devva faruga nabiyan sallallahu alaihi wasallam namaduga sirrun kiyuvi midhikurta sahabin ungeni wadagen faane ituru ekale faanuge arehuga suwal danna wage emme ekade faan namaduga vidalwekama asfawa duata fennan huriruga e duata efadan kiyumavre molu efes goten nomma ehni emme hewegen ba hidayat ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ki hidayat adi deenuge tereyan itur kurave kamaki bid'ah ke bunadu tibena madosana emme khasako alukamuga nama alonmen sunnatum wariduagen e emme molu iturge evre molu mage evre molu hidayat alon men fenna kan nonna embi mama evaka dannabad ekamako anakka sama tambi alonu men daswefa magwen nubay adi egota kiyafi nama namadu baatil waneke e egota ke salonu mudanna man evaka egota ei bay danna be kadonge figu fettoga me afre diuko ves mi ibaratan gurumi kashegen gadi ametuga emme furiyemen nubala atebamunge namadu baatil wane evves danna be kaloko em be kalaka ves fadan bidala fanure evre boda uriha ilmu verin ves namadu ugannawa devvar nabiya kurevi goy sallallahu alaihi wasallam namadu kurevi goin ebe kalaka engi wadagen fa emme molu gotan alon benna hame geneste fafa embi ma misabun dengue mawdu miyan hafta ke darusa bevu mafauga desajida demedu innale gota desajida demedu kiyane dikurutan bima kalon misabun kurukollana hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh